Muthenya wa gatano avuri biashara mwena wa Shauri tauni ria Embu mokirire wata mutugo niguo kwimathira biashara ri ciao itiganite no mathaa ma miaraho uria matatanyaga urekika. Tandi cia mwaki irarirembuka na kunina varia mevokaga gia kuria wa muthenya merorere matari na wiki. Kira kiracungirire mwaki uroracinire biashara ciao uraumanire na thigithigi irera arikuo kumana na ndugamano gatagatiri ka maabitha borithi na atwarithia a nduthi. Engi aria mararutagira biashara ciao ava ni athondekia indo cia mbao na biashara ingi. Jamlik Mugane ni umwe aria maraveverwe na aratara hathara ya makire ma ciringi 500,000 riu kiria arerorera ni matigari ma varia ararutagira biashara yake. Customers matengio kana trust ira marari nayo tondu mabota gwiciria number 1 no mari a deposit alafu deposit yo ureta we have a reverend wa Anglican wa Kores All Saints Cathedral arokira badramureta wega aragura itanda igire cia 4x6 na arari ba 20,000 akiumiro ugutu akitonya ngari akithimwaki niwo uciravirire bau. Mugane ni atariritie uria mwaki ucio urarembukire amurambirire bara arathondekagira indo ciake cia mbao na kuga maabitha a borithi ni marabitirie kumaikiria ndogo ya gwita methori mari wirari wao nundu wa smoothing na adhesives ira cie guku thiine thinners and na rangi na foam sheets na those are metals that are flammable mwaki uranjia o tugeciria batongithi Joseph Canister kaunde gaikia na barabara araikia tia ngasi yengi ru turanjia kurira riu ndu ngira batire kuona boni bo mwaki uranjiria akithi no mbori omwe tu akithi arathia kiuga tuborie mwaki ni kurakana mwaki uirama ni gucoka na vuo tondu ava ni bo ngoragwo ngitegemeana ni aina andu marakomborete stiro nyumba ino ni nene tondu protein ya it's about 40 na workshop ciganona ni akomborithitie na ni marandethagia vamwe nayo yakwa ni mbugire ni gucoka na vuo kundu kunene sana mendagia matunda na iravire sonto tikiru na votire kwitharira na kura ina stock ngege ya mundu wanguo tuturathirerwo uguo. Alafu nino atwende serikali tutethiererie tubote gwicokia stock tondu twina ciana skulu tutena gia kuria tutena kindu ngia tumira kuona mbeca cia kugura irio nduvo turarutaga wira wetu navo ni move onda wana ve customer ira okite ava igiri ni arikirite mona arikirite kavati ingi ni arikirite metha ugu arakinyire vara kurire mwaki ukirembukaga wanandana alienani asia ilikuwa marathie. Commissioner wa county ya Embu Daktari Edison Nyale ni acakaite na avuri biashara aya guku akiranira ni maambiriria uthuthuria wa kinyi kumenya kiumo kia mwaki ucio. Semi zipo, dhana zipo, lakini kama serikali lazima tuzame zaidi na kufichua jinsi na hali gani moto huu umeanza, na tayari uchunguzi umeanza, na hata pia umeona kamati ya usalama imejitokeza na wataalamu mbalimbali. Kumana na mutino uyu riu andu a wendi mwega ni mavoetwo gukora mari agutethera avuri biashara aya niguo mavate kwiyukirira ringi na mathi na mbere na muturire wao. Kanduri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Peter Mungai.